malungil litasil sa Melbet lang ko kiman mali nga sudi bukma mo sa mot makatel program ra Kausischakl diway galbek program margit albo ra itu nga atyal host ra program Tirgal Terul gentlemen long time contributor sa program Mr. Jackson Henry and Mr. Moses Uludong maman masaw tederubak patama mo ra program margit akti ngutial ngul sa Mr. Henry mang mam alia program margit kata mo maral maliwet menjak mula dari sini korga Mr. Henry. Oke, Kambes Kambes malu nisuan berkemil rupak. Oke, lang bukan lagi mga mansaun le la create uktara udah survey law giral rate rar ada mamori agreed tir. Malungil lengi puts everyone and mo accountable really malungil. Lang ako direct mo ngara grading system. Yes. Makmo grade igana mirgid. Okay. Oy. Ela domes tel igana mirgidra closing ra 2023 Kambes tigda report na International Monetary Fund mlamay. Kumase Palau economy di grew by 0.8%. Less than 1%. Oy, mas kumangway say compare morar tigale islanders le ngara maurirgid kada mal makita growth rate rigidra last year. Itagida report le mlamik mas ablura igagidle Filipinam le 5.3% increase, Samoa 8%, Fiji 7.5%, ablura Tuvalu triga nga gale Yunus le male low end le atol almost 4% growth. So comparatively mura mauri rigidak mas greater economy either C+. I see. Oy. Tinggal ngarang, we could have done better. Okay. Hindi tigide Kambesa. I see. Kukumesa next year. Projection ra IMF ak masagad mo 12%. Masumo mo say amo grade ra next year amo A. Yak pastira plus. I see. Hindi. It's something el gire del mangil mo enra next year. Emo compare mo sa projection mo will India. Oy. Tigide kami ruba. Ako kasi rengale. Number 1 Rabrulad last year Abrura Macau. 74% increase. 74%. Oy. Tell mainland China adim le 5.2. Yok moral toy mo dungo Macau ngud plus ngira mainland China. It's still the fastest growing economy Rabrulad. Okay. Number 2 Ablura Guyana, ngara South America, it grew by 38.4%. Kasi okay. Mga ulan jump man loklo, tanam umsip sa oil. Okay? Pasko mang oil 38% increase, Macau 74% tola ba casino. Ako sa legal tablol industry nitong itak, lako hindi ka boltogoy. Ako sa gid kaleda, gil adal mura adabal da kangi anticipate mo tayrio. Ngiyadal change ra ba sure gidal de borngi. Which brings me to a point that mase. Sel do mes agal history Palau kidam la ungela dois el mo Chaval from Chaval took man Adam Rigel mang agagidal colonial powers de ungel la kaduk ngara amarin economy ngara ungela Rigel teligan Amerikita di below 5%. Monmonga next period project at 12%, that's 12% margin increase. Hindi akal 12% real or nominal increase na baseline. Mga ka maldi beslo ay kamiwe nga kaya ka bertelek. Nga ka diri komdas mo sa Palau agirada mo ringi some kind of relationship with the mainland China. A prediction na mirubak tiakid. Within 10 years, China is going to be the biggest economy of Lula. Masilbol number 1 of Lula del boto kay gagid le economic surplus tir, igalduk masing economic reserve, ma cash reserve tir. En boto kal bulua molong nagya Taiwan, ek bagwala lamin lang China. Tito do mesra now rule la a flip. El andi madela tril blura Pacific el nila Taiwan. That's Palau, Marshall Islands, Tuvalu. A question ako mo say, who's next? Ang next flip. Le kami ba ngay sel da ngara
dobat tele klamat rablu. A purpose regida bring a peace and prosperity mora citizens rablu. Eskum mga song saudo dra treasury regid. En gotel mring regida provide agil government service mora adrablu. Kita ada belawa aku mes regida taman namo loyal mora Taiwan, which is it's okay. Dia dal kita tua loyalties. Di again, ibang era adabel na makasa ngigringi. Mga kamali openly ekwalwase. We can do the same thing ng Ariam Miguel. Miguel acknowledge sa sinal one China policy. At the same time, to protect the democracy of Taiwan. So why can't we do the same thing? The sila Taiwan recognize it as a sovereign territory, whatever it is. Dingiria del switch na ngara. If we want to save our economy Palau, lo mesagagi del trend ra economic growth ma GDP ra rule adding Sina is going to be the top rata taraklose. Another, they predict 10 years, some say 15 years, maybe we don't know. Len Kambes atyal dura Macau 74%. Agayanan Labodori 8% tangara oil. We need to make some hard decisions and then ngarang. Betoka belawa malidiri betoka a service Kambes we need to fund pension fund, SS, PPUC, plus just the social program infrastructure. They cost money. Back to the same commitment that Black make from day one that the hotel do. Kasi nga diri ka favor mainland China. Then of course nga social issue tir. Yego problem tir. Let them solve a domestic issue tir. Kita malukoy awngil teal ra commerce mga rule domestic ngin sa logisya gross development product Palau el mongil manggup mongila gidel revenue regida government nandiya ka dito itak masi lamo dia ka ulo it's so naman na mo common do rings regira ay gale public hearing ma senate hearing dia ka ulo na mo sa ulo. So let's do something, let's find some solutions. Tira tara solution there kami rubak masing namo gedel find a closer tie with mainland China through all kinds of options. Magmungil la commerce Palau agaro la mungil. Sige da message nga kay Ma'am Saul. Ma'am Saul, Mr. Henry, kami ko gusto Mr. Uludong matial luguk tapi kara Mr. Henry na tel report card ng economy matial China one para luguk advocate ra wala Palau mo recognize ra China policy. Malo dai kaltablol el tapi mo ais maktimor sel ko o menggelasina. Malat kalau sa kumda sing cloud to telela. Ado mesra edong ulo sing magrasib el ngaringia ado nuli ke ma sinara geisai. E kukto diplomatic tais lo penggela Taiwan. E kumda suen dia kai ka dia kal kauto to. Waisira gibora garuwa ma Johnson ngi ma at Tony Bell sama bibira aruba gimra sinara 2018. I see. Johnson as a former president of the delegation, ma'am, dilia imolto ko mo atasinal direkte kamlo o ringile mo se kamamar ada Palau sila gibora tarablu. So mamlo o sigel mo o sa liling helicopter bagiw ko sisi. Hindi sumaria o lil gigre sisi bide ko sa man mo sa lil. Oy, makamaman na mo sa lila Taiwan. Oy. El dirim sisi to auto di kage gre en kage da klol sinal el sisi bagaimana so mau mo sa lil len se gibora award del bully ke gre el bully maklol bully mang se gida kunda sung asbel etias el gotmok rela ko se osnge gre al sukuma a president trigid ngara secret negotiation. Malu go through ra FSM, malu ayel blue kmed mahuri pink kmed gide kmed masina, through segi de establish ra rola sal guk maldiro rolela dia kapalatik sa alsil. On one hand do bangela brigel mag protect gidra soldado. Do bangela sinara rolela
guru Taiwan ra guru maskul may kalung sergi yo menggelak close sinara rolela atokora kalung ngaringit LRC kita lo mes kuada kal make sense ako to tourism merbela adasina ako to hotel ngarbela hotel asina mangari abil omsum mangari abil ablungur sel do mesringin tu kuadi kablungur adasum batam satyal gitu kan aku brur gitu ere kadam etc amrikel mahale pa ito lius ramen China malu oh itu dio akla blungul ma aiga lagi redel ako da so segi das med gut makli Ako das wen dia kali isur hit. Isur tir. Leng ako mesra tial lak moira news ra adra na ureni. Buat to ra do ko na rum la mo. Wasi gimor tiang leng. Tigam lam tira albule del society dia kam la alud ngargere di mera alud di olingi. Mang to ra mangare gitu la bak audo. Ako das wetin ay dali lang lado mergit. Aradra mainland China ra adira katal bolmot adrole dikit metira they wanted merela. Back remember the sira about 10 years ago. Your tourist national merbela tar tuwagi miltera. I see. Ma business deals ra sina are directly involved ra individual other mela. Guk model approach sa rinurteri. Tumda threaten tel imol bulu mar adra ikil belaul dia kalau ada sinam lo biskidra ada dulu wasik. Kamu tadi misal soma mak quality, soma mak quantity, soma quality. Leng tumle bambar del kidra umil toy. Tumi iwas ada taksim le umil ada air tam le umil ablu belam le shake. 150,000 el adra atarra. Begitu tim lagi del reject tay kagi del kadano matak tay kal tablong andi. Ako umara wasin kinal makatmok la umil ulay kal tablong. Leng angara mo angarias ko gira Hong Kong me angarias ko gira Macau me angarias ko gira Sinan me angarias ko Taiwan me ka ay ka normal mo ra kwam mangarias ko gin bortin mo ra berikan mangarias ko gira Sinan bortin kita kumpas ko ko rawat badak taglet in such a way temlamel wasi alias sinam kitin bulu kita mal kumpas wili ng club gul gira del dawat bagi ngari adra Sinan lebil ko tira adra Sinan atro ulit di dia ka relationship kita masina din mo. Ngia ulo ko mengaringa umil delwil al tokora siwa itu tokora kara itu memang sugid. Lagi kita montarnya tadi mot mul karak pobra 200 miles on ali isit 2% das emlo demon marasina mo se per program ngungil alme gitu tel alba kara o le langirma. Itu hui diping ngari relationship gitu mo. Gira del kausispe. Kudu ko kauspe adra sinara tokora akan rule ma bebira ada tu sebenarnya ada tu gitu begini dia kan kora ulak takter mergi tu asal tirga abunai society di waya ada brigel guk tirga kita lah babosir madilir mas ko gir tin merbelaul merat kam kamar bulu ada rogi kita accept tir to friend gitu sikit sensitive part kita akin del correct tergim sebenarnya guk togol ada sinan mema bon ngari partner gitu wa 25 years ago tumil ka rura Malaysia. Hindi ka katalabor niya, komunismo mara sila Malaysia. It's just a business deal. Makora, ako mara doon marunongin, hindi na kamalmente. Smoothie, masina di akalong das ulwase. Katulad mo na Taiwan, di katulad mo na Sinam, at Taiwan di akalong das, kasi katulad mo na Taiwan, gila din fair and equal for everyone. Wasa, kora mo lot kitel ngela, selting ngela, kames mase, galtol alevan tablat mutal dal marap. In other words, Sinam lamay, tira number 1 tourist arrival rigid and number 1 investor rigid dil muk tagi dil shore gid away think tank mase meda kantilal masader tal eventually amo mora national agenda balira kalmo issue ra campaign like you say gida ka enemy rigid if we can strike a balance mase like tingala mirma so mama commerce with mainland China digimil Taiwan ati si limam dia game kata dalong aler agi di improve leng kamama dia ka enemy kamam. We wanna kamama sitting nila Tamira Hotel many years ago kasi Palau is a friend to all and enemy to none. Kasi kita continue de facto foreign policy rigid. Sulay Mr. Henry. Comment ako nga Mr. Uludong para ako selbook subject ko. Ya nga ka maswal ko pura at ko raklon.
Sa nombre ko lang imlurorem na Senate amle kandak ta hearing ra Frank Yotama baklay tamngil ragira to korak lo no beto kagel masawad basically ti ayidel el tial klogole del lora asalomone mal nomring el malebda mang seguida sel umna sel dilli a presidenta Senate Uludong la mal cloud to tel mase audo damla e ko le ruldat madrel tela ang asyo amla e ko bagerto rogui ma waya namare de gida amlo brother kami maise dimla ko mo terkli dimla ko mo sel expectation selulunguliar ada belau was sel bot ngaringi apo ko berkli sel bot era blur belau mo aku nas se gida mal cloud to telele elae kada mengel was sel ongalam no buleng moringia micro camera marshal ela dimde ela aim luil das lang gel el cycle tu da magel البيدر جيد ما إما مليل تاجر كلون الجيدا مش يصير جي إما هو مستعد الترين النون ستابل البيكل سيلز إلى المال ملايين بقول وما شيء كذا من ده شيل تقول واسه كذا أيها كلون كذا من رسالة من الأمباسادور أمال الويد سيتم دوس بيرجيل واسه سيل دوس كذا مرا برول أمباسادور كذا ناتارو مرا أمباسادور abul kul sel labonga ong irgida matetel irgida amongil mongila iset wa dokte dia aku ambasador matablo ay leak ngani ambasador matablo se bulgula sel obo mongila tetelem mongila isem di sel kotol mokte kana mora kaya klogora blur adma blur pacific amo msisi sel tra to kolos gimlong molongas ay gil tengar mam selas tengar mam belau dia ka borak klogora tara blur adr molongas at tengar ka ay mobit se record ka belau di klubulung to me kulungit mi la mol mail ang dia ka oy klubulung to da dol mol mengi kita mol sisi at least the manangel was arangal ka amal try their best ngotom kita musel bobol waisi nga ka ikan merkol klub saya aku mesayakyo maka ak mengelura garuba kalau segmlesens nguang lagi menmula lilig na mostatel resistir ali ligre al mora endraman aku mesay gide lang gide del ngarar hal trainer til mo ngilo sokol mo dorak ko malungil tukol was makmalungil tukmer lulos pomrestir ang ligiw imrugo nga gida o mesay ka tukol sel Palau National Liga adik mo mereka tengah championship maka susa no amyun sama ang long am lo sigra number 3 ma number 4 ya nom sisi ang long amyun sama itu kung mesti betul lim girel boy LBS kung mesti long to ka sensitive na usokol mo otil was seguida at nom sisi ela aklugo kra ka pasangay ya omu la championship la dolong lela iraima nationals emergo ya beste to ko sengel ambasador ambrigel engemo ambara chibo ambraklu okay o engel ko sokora kales baseball ambrigel emle official umpire ambrigel mal interesting boray do makulungi terka komle sense bom mesek gole boda maklem nas tegida sebedel aigel ali tudra Solomon medungu se magel ite tuda sai ba sat maleb se ba blul up medunga gigi del med bodo mesa da se ere kemiul ungra alwa frank marwa baklay la bol mkita wa ba digi ul sel ungra kut makliangra al mongil mring treten practice bodo sel mom sisi sel sugum ko mom itut digi del mom kita ngur digi de modia ka do marar git betamalla armud el giret mom da sosigram itut el blu di kita nak tahu kita mesti siil belum akmalo lagi tersegi kelak saya mula tel lilig morgi maguk PSL Palau Major League bukla mustatra next month pada participate como se saulo jangan kalau tiada lagi kat kolah kalau aku masih dia kita lo mesro seguida mal dir midigi kira ada bolawi jangan sebab del jobes ay que el go to mo mesro mo gira del evaluator kita regular say how did we lose Tiyan mo magi dia kalau kora ad milsibas. It was a tournament that prepare kita morgi mo magi.
Also kuma Los Angeles sa mo magi, ako til Los Angeles ako singi mar manager singi girin mo to. Mon mutra owner mo girin mo Amerik. Le sel pride ra blue adia kal easy. Sel pride tial bela adia kadim. Also mo langun mo dagi giya ko nitra kamba betengan. Hindi ako tingin ra bli, hindi ako tingin gaultan tial bela. Ka flara gidro. Sel gotel sisi il spirit ra blue na brigel, abandera ngar iwozima. Sia spirit ra blue. Sila loban mo ra ba sedim. That's how we have to feel about our small island. Also kung kadam lo magir ay dilis med ya kadger ringi. Idi misao der tel dorur ringi. Ikadi meral mo magir apek kilsis. E masamro iset. Ngaktial mo goy. Kidam lo magir abola way in the history of our republic. 3-0. Malsukuma President Traseneta was in dimlak da demia. Duswela blur bela. Magara dore de bergi kita chance ra ungura lagi. Diwa bola mo senator ka vote you out. Have nothing to do with personal lagi. Dia national focal point del drot del robo. Mandi ka siya rom dasin wase. Okay, margobom mim olmed mem luton mo. Lekin kami ama mo repeat si sulto ko. Sera admora Fiji. Ikaw na number 21. Solomon. Ay kaya kira del dia loss, embarrassment. Manya to na sports Jackson was it's the ecstasy of victory and the agony of defeat. Siya statement ra Moses mamlaran, it's the agony of our feelings. Di ba ka trortir masarot. Team na trortir nga naman di ka nakasaran di. Di ako tingnan masing nga naman makamata ng obo sa atam ng kaspat akla kasi ng kamli ang pasyador. You have to cry first. Tiarrogil Sports Association Belao, agire del focus ringi. Hindi ka gire del kura di ado ET. Ling assume ko brigo la 15 years ago, yamle problem Belao of sports facilities. Beto ko na motma ka Adraciel lo ya ka Frank. Idonate tabi raw do de kadrulia gym. El mal lo ngil limis hindi kaya do basket ra siya nang mo blila ka Congress. Ito meron atra Taiwan sa interest gid ma facilities gid. Material bigra wala ben na tiang mar bigra sa Taiwan mar bigra ko masi. Kami ana ko ba ko trungil facility. Sa sa region. Mga ka magi. Maybe tadra ngora gid a mistake. Dia kan mutul tara urma. Interesting ako kerte kel buga bola velo si. Kami kramo si mangel coach tito ase. Agi practice el tarrak 1 year. Sel fielder mama ako softball field guk mal makita tiya. Mata ul magim nom sisi tiya ko tulungil field magim manungil sa ko. Nang malungil tiya field kami. Kung na-mention sila Senate hearing at oversight hearing of the sports authorities sa Rubela. Ngaram na proposal sila oversight hearing. Ngaria, usually sila sum katong oversight. Ngaria specific issue so other maya udas ngi le katong hope to address. Ngaria kora matirog ng kora mesa sa tiya kita. Hindi ako say dal mo teo sa mo o sila ben teo mo sa ratel malel may ngam sa gut maklimo. Ako na sa say kita. Ngaria kami report. Say tira si Raver ngaria kora Aladon mo sila. Aladon kora mo put together uriore margoy mo. Assume lo se momrek tel sira ver mo diga to rulia report mo kami de sos to makaragut maklitian mo. Sige kita impression ha. Kita ko kudu sweke aka jaksal mala sports wa kami especially rebra idu di akloti imol adra brigel mirura klol statura crazy horse ra sila akla abrura South Dakota Idingil tang obat tal urtunggol murungi metuk masay how can you do this on your own masay 99% inspiration 1% perspiration masay sel passion hakal lomrar tal tokoy ang sigaruli akmuruli akum daswe kmirubak ang area ayagidele yakyu agora religion agora to live et ang arubak say beluad mabliv so we fight to the end masel passion ar adam palem sisi akriber kirel buige agora itu akartel evergreen
Sibat tayo mga orange review. Kung sindiw lang arang, kasi Adam Lau hitra, humrang a field. Oo, kay Martin Lau ba dito rin? Segid. Magandang tayo, leng self-passion raraan. Ako mes segid na missing, tara missing link regid. Leng, sa Emil daw yakul gukti, do your part in this kumang dia ka inspiration na kao. Kalel, segid na missing link. I don't know. Kahalo daw missing tele. A reporter said to him, was saying, sent them low, bring it up or not. It's just curious, you know. Ano nga, ada nga lang, kung ito doon nga, kasi kung mamamali ada sports nga lang. Ang aram ako WB, belum. Mong wasi sel last hour sila kama magiba am kitmok lagi kira mong mas erabilas. Nga may mamali nga lang, may rubuy. Ari nga klalo. Di one statement, ay ka rumuda na maaming maam. You know? Tin ay gil tukoy mo lugar nga sis. Ada ser mo del swadan mo kats. Apa tingin mas vel mo kats. Manra. Ya kamsa ule. Pero ay dong aklamu turun maskaw me la kata mo ser ku kapikar kau. O nga ka sem nombre kal sande ako kulbes sel reporter amendment tra Basilius din la PGST. Emitigar gil wasi ako tul Luwal ko ra dia kan malamal trarungo ko sige dito ko. Kider rogo il other belaw, mar dia kan other belaw. Mga loro ra vehicle seals, el mga reger, o mo ta taxet el mortal government. Siya seguida del understand ngil wa siya mo taksim lamlara el adra Philippines, adra Bangladesh, adra Korea, adra Brigel. Emoron mortial society kider rogu ya keransen ikhara taksin mo lang mentri. El dia ka balgula asin ka bigrat ngoron mi asa taksin ka bigna wirip mo ba taksin. Di sera lo bitokla aundas ura ka mentri rol asin el agad mo refund. Itu lebih sih masih tengarian mal bitokla el kera blid o masih orgi ihara taksin. Di wai. Magumda se akmoira social media to spera turm discrimination yang akawasi. Lack of faith del moral other bela. Hindi ka moral wasi tiyan do wasi other rosin moral ko da. Makadi belil tetrigen mo das wati et mo secure ka o madro dile. Number 1. Number 2. Koraman moral mo wasi. Akmil sa postra former Vice President bela Sandra Piratoji. Mangman mis ka kawilon da wasi. Al sukum ka malaw do dinar mo. Ngaram ko mo daktakal mo Indrahil, o lagay tin member of certain dia ko ulangil. Hindi ko ba yung mga itaw-taw doon mga tumaklawa biyan wala mo mistin. Why did you do it in the first place? Ngaram dia ka tibi ititirin mo kuklaw ng daw legal do. Dili lang mo marut. Ko plet team legal haratax. Dito kaya ano dia ka sukra tur may imtelan mo yo, save do dili lang haratax. Ira gyud mo siya. Kita ba imo do do dili mind me. El process ra mo malarte alu do dem. Expense. To fill a form, may silmo malarngi, it verify a form, you know, it's just matter of, makumdas ba siya, PGST, diya ka lungil, implementation ringil, mora rohul, other kira silver. Number 1. Ayan mo tiltang, ngaritirgal, muklol gombalir belaw, tiya blak subi, men mutera. El bekl boy, el government, o mesa igal, ududil, blan donate, ngesurtin mortal government, refund tir. Mbay tirgagi dam lemay gergira PGST. Ang klon ko bani Lua West, Surround and Sons, niya ko marin PPR ay ge meka tulitur na udo dir rapik libuy. Listen file attack sir ka to ase ka file ringil. Nga imbe atya nga tik mo diru nga ka attorney nakamura. Katsira inventory ka. Madonation raw, mabalsim, marogoy, o dagtag, imo haratak sa raw. Siyal obong, asya sa ikan rogoy, yung may nasa ratak siya, bulgo, siya nilaw na kalaw doon. Kaya mabula ata pera natin. Makumbas na ata wala ko lagi rin. Aun makmalmon, mga dadul masyado rin. Tiyagi del Bilra Basilius. Alas tuwing hindi mla ka, imol siya nitol sa hingalo mong kila Basilius. Bulgo kasi, at sumo ka musuka adat tiltela, hindi ka mesa adal musuka na tuloy may tiltela. There's a danger. Suma adal entitled and mortial will drangok. Adi ka sa abu. Kaya kung ta sabi na, suwan mo, buwit ka.
kita mabula majority. Macam ko hindi mo sa inyo rabi, lela ko lang sa tir, ito ko kumlalo liya hearing. Ela ko ang oversight tir mga hal. Tiang abi na adra finance tingin mo mas kumil ko mot magarulim la kam lutul ka karger na tulong ko mga blue na adra belaw. Kom luling ul mom sa inyo niya ul temil ka karger kom lutul ka karger na tulong. Ngarian adra belaw ngariya Harwo Winter name one Henry Jackson arungura arawes arungura abla surang arungura ara betokol betingin ara ata asabi iun malaw de swir. Imni titili gele man babula de ko mo gele tilwase. Kumil ka na survive na tarak. Elak ni til ada tu edil til lom da sulgida. Aku mulai seleng aku mesir til yang moy tay gagi del dosao. Isel gotel ngarba blu de suir ada olbi al tamas. Bangaraw duil mo aklay klong barlo. Mangania imor ada olbi de name. Dim le bes respond was ya kim law du dir gir. Dia zero. Di sera lo la sa du dir ada government. Ya PCST dim na kal partner. Tadi $6,000 sa 2 years. Apun dasora, kabel meter bela ginel mutul sigia atau kubet sil kamisyon en modong ok. Uy tiar rogil tol basi tiang plungi oled ang alubuled ang tomilyak plungu rablur bela. Sige daw algora subject na ka sa botat sa ngin. Kala ko nung turo ka tial tora PCST. Dia ngaka akiliwis ko poster ka ko la singaraw do swivel. Moringa refunded mga other velar foreign sa diak. Makle responded mga si first of all, tigal foreigners sa at tangal taligan ng mirgid. There's 5,000 of them mangidit taligan ng mirgid. So lang kita sen kada pertir sen udil mura bluri kada mga dalar tir mo se agilmut mala 4% ringi. Se tara effective tir, expensive tir. So lang kada house tir agal baraks mga baraks kirmangala pamitan mo sel bumesa agal baraks bra oy mang tekyay elang guksel lorel memoritar etuk maseri 6 months sa emen mawdude mesel moral and that's it oy elagi na gukma akmulasan niya kamola refund mang liga tiram lihara lobanget tilom raw dudi paycheck ertir elang agi concern nga gamiruba kasumang tiang somehow legal mura world media malbora international labor organization at tamran dergid mo sigil akot al makit al treat foreign workers esel wasem lo pri de mo tier 3 exact mo tier 3 oy mga kamalya kumrang discrimination ra nagila del tabsula atol mura betla ada ma benefits dia nga mal utak kalau sul gel tiang sel ko tolom tiang tiagira pukul di urngil toy ma emlu usul girel yang mal dia halakot dia kabulura blul adam la engo yolangas atax emrula esel tax mal dia kudengel wasit tirkal ngara olbia kula ma president tirkal dia kalau mesam digel masyabal maigel Australia igel successful blura blulat sel bol bula blum bol kita geisai ya kotreli olnga tax Immergo ongerulia asmi ka udo dal mo olon mal utol to daiga il mal bridra blul mo ta stall up mamora business mo gisia ke sara blu tial dorur nya di apposita ul ngania term ra right ada bela ul terra 60s and meluse the aditi that is Palau mase ngod al toil belau ngari bibira time kada mula gel tokol di ngasi rengal tirga kado esa bibira bulul mru mal klo tutado meser tiang lo ase ngaga mal muy lo tokori do godir tiang kirtiam lamsan na motarrak ela tia gid kumita na mention tia mal discriminate tia dia kasbel stand up wa esa meu tia ba akorte muy mit clear rik dia kasbel ada ngod al bulul hara tax e ka uktim refund na tax ada belandia dia mal mugul dia kasbel a constitution a banra a discrimination on basis of race ma origin mal dia mal muknit mas esen mal mring to ase ser al kotel rulitia eto ase tiang al orur ngi el requirement tra ADB tiang loan 60 million mo harar tiang gida nguti alone ngai mra ka president dirka ka bodo harar ngi mela tial gilo tu kul morabang se hadungul azuker ngi rabang mo harar tiang harar tiang ko
Mentia di dalam lulak. Elan dia kalau merang. Tax ba. Tapi si estia dia kalau harara ini bilon. Blulak al tokoy di dalam belsi iblal beskid. Tatara maklol el blulak al beskid awasi. Tiang 10% adi mengarsel meklalo. Kuy ngamla. Aures dia. Ela to kita kita ukti al san mal magabulong. Ngara 2% at 2% selong urang mala 10% kung trura tra kembali itu at 10% trura okay ral 10% mal igel dames kita ada belau kita mal magabulong mal mereder kita rulit ya ke diolo tolong amata at mangmo magdat ling mal igel dik bulong dia kali gire del tolerate ni bela sil sa ulgit wase di mede la tru el buile moria senkyo podo gor ri tigel adam de senkyo tigel 16 other house el me senkyo lo kongetia tigel ada senet lo setemle 9 giril mo ni agar gril tigel mo murungil lo murak ngarang mamhal momri mung seigida mal lo tutelel gire del dia mo stop el mesado ni gira ada bulun mo o sisba do suir Bangri ra sel lentel malak lang aratir kid ruga altat I see sel to go ti ay gid refund because of PTSD engungil ang healthy argument ni so dal mesa say gid ra abuay din kadmo ang mesa igal na argument ang das we need to provide some context ngarngi sel dulu asay sel ngarngi wasay moral equivalence wasay at sumo magtamro ni sel tarabulu yang ulbo belaw magarang so era takapelo asay wabang landes marwa huriping oborngi ta mulai lagi lo sisi utol mo di ka halak kritiya ngaraman dia kata kamper gidel mora bulu rambrigel mabulu wakan nata ku kamper gidel mora igel bebi rabulu politics ra Amerikela ngangi ser klo lo maraira Central American mesois braborder arwa Arizona marwa Texas especially Texas maklo crowd politics ra Amerikela sem store tirga malaka belsi sem tirga nga illegal egira mal we are so immersed in US politics mo mes ra Republicans mal Democrats debate tingin at time this is the system at Amerikela ay namo kamu tam namo obligation artir to provide kalir mastra blanket renal winter esmi kalir yang ari sel kaigal baby rata series and towns transition artir wasay tirga ngam lame mang issue tira drivers license siga already mastri Melhara tax may so that compare given moral well country rata compare given moral kay aw ulo mang diakal sal lunga ang awanay at compare given moral given baby rablu kita kalau sa human rights reports arwa Bangladesh pahuripin ako tel significant human rights violations ngil belu kardi mo ra akabal me extrajudicial killings extrajudicial killings sa pula say ngwal gora state ngwal gora government o tiria tangareng elmon miem odit dim nakal munggal tangareng mulmay malbora karakri mora du process el tri ulong busirni ngaria cruel and unusual punishment. Our citizens regal below, especially tirgel adel, arwa Bangladesh ma criticize the government, disappear. Muda ka tong treat. Maiga nga ba to? Kita other belaw, we don't compare with them. Kita move through nila human rights recorder kita say. Makadungul may masawa tel PTSD. Hindi kasi masawa we are not selwa to lengar niya government tirgil kita ang arya respect kita persegit sel tial toira refund akmara dura adra Bureau of Labor Bureau of Human Resources arya 4,600 some el foreign employment arya over 2,000 some el employee state man national hindi ka di mo sel masayang ang arya 6,000 elang kata other belaw kata collect emargo lemos man other belaw tigel $15,000 in million matyaw daw the rogi era sel plungel sel daw del bodo bal haraw other bela tigel ma tax refund little over $2 million okay say sel taksir tirgay kita
staff ngara staff agro hul ngara 15,000 million mai di tegal agro hul ipin el most tira di tegal fall sa ini apla ko rega ududir engram ko rega ududir Itilgal 4,600 termal gorting. Overall is 4,600. Exactly. Tiro nga petax. At 1% tum tadi perni ro kung jaka. Mang dia ko dengar wasay. Mengeram tidak oleh galurudi. Kami dah kerja gitu wasay. Mengeram tidak oleh galurudi. Ngomong lo almergi de motor morti. Yeah, discrimination. So okay. So tidak lagi argument aswak tak sengi. Kadwa siya ngarnya apa sa konstitusyon ng mga leo. Di selsum kada mga leo, akong das sa kada mo adu mara higher ideals Sel dong leo ay nga reflector sa klaw marang argit ar other bela o ngara ngud ma ug sweet. Ya klaw marang argit ar other bela fo. May hala dik pok lin mara policy level che to mo leo. Sel suguma blur bela wa ol to badalis. El mara dong ok. Yarang ngalagem marang other bela amo. Apply lang beluar president ramang asawa mo at Taiwan negotiate $15 million software mo housing malagal pela mo makot mo ria imori lagi yang may say give ya o mga leo dia kal dulo say o mga leo making makata mo o violate tiger baby at tangalak laas ay gel baby rat ko ilnya identifier raw sel lomi raw ngil mamakit o mga leo ay ka ko ngul violator say gid kamo el kidim el nga ngarngil kay dra raw ay kay kita so nga umarang luwasay sel to ko nga konstitusyon o mga leo ay ka bol violator say gid mali kay gid sa palasil kay gid to raw alis malu tel baby ra ko say gid nga sa lo mesing ngasit di sel sum di merely ka say dia tiang mo di almar other belaw I beg to differ dia kalway sige especially umulaw dudela adel el work hard el blood sweat and tears el earners el udoz ka ngurtir Bailo. bailo stir other belaw wait tirir man to mga bula so ako mas sa point rock mas say as a nation we should take the high moral ground I see. dia oi ya kita sumen suara idam nakatabay compare gitu mo igel baby marawal gulab lah kita compare gitu marawal baby Adan di umdas we Kambes. Dia ka imo rablu adel moreon mori hara tak siya kaya sa tak siya kala. O bara huy dipindi ka ada belaw lo huy diping lo ada huy diping lo belaw. Di overtrigger lo huy diping ada belaw ada government dia kalau ay certina government system. Ako mas sila dia argument hindi ka katal government. El mau dia kayas. Hindi ginilta. El mora record din. Hindi ka ano smell o tino ka record wa sira tra Filipina. Adi milaw do dira for ine di kalkayas. Kaya kung gasmen sistema bladam isik-sik tringi. El logo ko dum mga leo ra atrapi. Mungkin ada chance nih. Ada chance. O awal mo kamo sa sel Ako ma si dicura di kalborgir tin di kalbo dingel wasitia du to ko blaturan si. dia mela kumdas we kita ngaria tetele dengan kamal masa mo mesir kita dengan kongres Michael leadership gitu ngarinya ba baby ra time kadam lai meet alu namo mistake mergo sel bodos mo krinito nga kamal victim yak ne tas halal renguk lamrun mo ise kamal samel di mlot ay kalto mak kita kadam lam di omlot a konstitusyon magtukol-tukol a government igel borngi etomol gadi togi gida osa hati gida telil dom toka mega sang mengki gida mongwim olmede sang komal malom se mal madu lo lapada dual di kemia dia mega mistake idre remula amaknit ruldas mo toy misel no tangel waseng mo maknitrigid at least em change ngi especially mal makitarung ora lenser tel el abul que el buy que es el mon ya senator Rugba dia kerja litek dulu ma presenta senata asani moni mengspenda tel al buy remur transfer eka kita bebira babir mal to bral ket mo emral mok ngaga amlu sa kami tiri purte mlu sa la emnada ulbi ak madinga bro selungil ak malo mesang mal modawad se legal opong eka aksay ngi di ko mesang ade budinga setiang iko gua tirin omol to se ay gimle mistake ya engko tulungil om bayamar
Pamaya marar belura era November ak malawai sel meu. Tiang adra belua solin mola bambu le korap tel meu. Leng mana mo omol tel wase malaluit. Malaluit. Tiang gire tel mo suldi. Ebro mutul mua aci artil mo nge improve. Masuk masuk itu mua se staksel mo bel katak. Yang berikan awak melalui luar saya bertak lah ses tax in separate berisi tinggi saya pemaklal yang mendengar was setiap ses tax amurang-rang saya ketemu segit suldi ya ses tax di segit aku kora uldasul mora tiagi itu toy ang saule Mr. Uludong kita amal ulat temet dari pora itu mela ka ko igit el morsele lightning hour lightning round cloth temet to oy atang makarang. Why sih? Dia kayak ngari gal. Oh, oke. Ngari gal. Ika kata mamora, ika kata mamora, Oke. Oke, hal Pero mortial mo balik itu bulan lagi. Apa hal itu mortial gitu. Oke. Aku tahu soal lupa soal siapa sih sang ilo AF. Jangan F minus. So, ika nga kamentel, say kita nomor ka program ra, tiyan nomor program sa nomor ka Sunday. Imlani ka kamentel del send our viewers logi wa Facebook. Ogiwa YouTube channel comment sige the particular show last week. Beto kay gal comment el kora di regular comment di nga amos mi kay gal kora ider kora malsaw del gire la tokoy mal dung ortiang moger tirgang le wai se tirmang al ngari ul de sues comment. Mela tia gida hotel comment lo asi. Kausischakl programa okay, ngasi. Ngang lang upgrade kita ro kuiling. Ang ira mga lartiang remote upgrade ra kabelmin. Mangwasi. Iramang kawangwa C minus. Jackson kawangwa A, Kambes kawangwa B, Yoel kawangwa B minus. Kamek ngau the swim girin si. Yan, more send next. Kami we send next. Bilbolo dengan dia. Oh, say. What grading system are you using to grade this man? Ada murah sih. Kau grade cell grade ang alubang. Dia ngakamalu wise. Agree or disagree. Di selamal tel ngaygi the rule of the swell to the grade. Sige das me ekal madal gire. Of course, ada nga rebel the swim. Mga nagkita ka sabi ko, disagree may kang it doesn't matter. Ada disagree agree. Being close to trade a lot of the swell. Mga kuling itingin kasi lamang irang irmangal molto da upgrade ra complement. Ebo molto swim. May molto da upgrade ra mura complement, tikal bolu tirada more obvious more administration, masenet, ma house, ma governor, ada Kesolei state kami. May molto da upgrade ti siya unti. Okay. Ila tia kita awan ra kiri. Ika nga tokon nga ra PCST kita mlakabir tiang. Alde. Okay. Dia ika nga maldi for example tax ra PCST is good. Ungil blue el matang yung tingiti tial mo ungil. Love your show. Looking forward for I agree with Mr. Jackson Henry. So ay kang kora di comment el particular kora tangartiang ay kang gibay o ay siyang bay ungil bay remula isa man ungil. Bay niya. Hari aku tuan nak milu selogel, wasing ngaram dia ngal masin ngara. Ngaram dia ngal real part tiyan. Okay. Yang mga Kambes sama lo extend ra invitation mo. Kung gas tigil real na metiang rogo bisin tinadra government with the exception la. Elisita niya more. Majority le volunteer gimas kertin mulitan hari program ring tiyan. Akti nga Kambes extend ra invitation. Ngidil Palau soal karya kami tinggi kita kami na invite ra end class. I see. Di kan menalto ko iselemen ko oti o sirar mas ra blur Palau. Ate bela open. So ngarian no, ngarian mo tulong yayi mara chair ngatian. Sibe elbon nga adel meng ngemang Valentina gi ko. Ko ngin mera. Bakas mo yung kagin ko parta programa direct talkament.
el wase akim la ramo sa akim la ay sa grade mal sugo makawa ko ngania grade mer ka mal ubang ko kaw sa grade rabalment ti ay gidi mal may akim skate lego ngari ako ti sa reporter ka ol mer adra ko sa mala ang report card ka ol mora adra rabalment waya Mr. Uludong ako loro siya report card ngim no Maom di may magi uyuwi. say oy say gid oy. Okay, embro ko wala por sel lightning round mal libre tiagi del show sel poster ngi ra Facebook ma YouTube please for idol comment box below lu sa comment terkau makarib malu bang ko kora suggestion sa kal gina na program sel naman sel mo mo yung grupo mo giro may la kami more sel lightning round makmongun sa Mr. Henry, you have 2.5 minutes. Okay, I see. Okay, I'm sorry, Kambes. Kita kukala ni rangake. El year 2024 is election year. I see. So the question is, tial Republic again, is there a direction to follow ringi? Ada kardi another year, another election year, did the mismatch, try to do like housekeeping chores adang ngi destiny rigid, you know. So ngari adam le asrak mase brother me boda dagal teru the supporter ibora candidate mga kadiso kali prospective elected mase nga amlag graduate ra our legal as a columnist ra tia Palau salar oray do mamoses makaol invite ra kal mertiang mo news commentator. As a news commentator, di sa kalo ay sa adra look mase because it take the lugo blago to up to look di kal sabe kalo spiritual vertiang e support ra imol at ulit mo bias ito malisel equal time kudu kun ngartiang ito ukmel surgi dan lagat ukmel demand equal time retiri kada madami pel akmal di ay sa adra look mase mo comment honest opinion jak atagra ngidil candidate this egal comment el mongila support ra uldas al uba comment el improve ngi al uba kum tokor ngi di dia sa egal mo push imol candidate because I believe in equal time and I believe it must say a news commentator agirel neutral ra candidate el mormutra at 2024 sulang Kawam Mr. Okay. Nga imol uldas mata erul aisel bokul to nga lightning magote sel minimum wage sa ngaringia roll version ya sel nga senate mla house mla tbdia imo el ada duro ur digo mes tianga kumdaswa audaswa bai mo ngulo tbdira minimum wage e bai ngul mora kola pay increase lang lamuri kwale ara kla manamor bab include tel tax bai tel ada congress gida their wisdom igal mergole rurage trilia tul toba $120 el mora increase au dira ada government ada state malung ngileng 2 years in a row mru segir manglang mas au dira say ya ada minimum wage sida minimum wage baul menggora mal alwid toy tirger rogu lolu para minimum sak alwid toy o ba minimum wage lo bari gut lo se mas audu dirar ibla sera guk molas audu dirar adagalmente dimbal minimum wage pay increase across the board mem simple really a pay increase and more tirgel el legal adagalmente other belau ma other uror belau el taxpayers mal alwid el toya gomese como batial minimum wage global el mangasam moder do espelu indi adbora klamral toy mot bedia osisible amount o mo ruli el agmen ngar obisa buar el alsis mot bedia $120 el mortigal lurora private tiga di makalung mul mestrit el ang tiaso omreli kom bedia 6 million kom dim lektul sigia 6 million out of the blue el financing sigia 6 million 5 million mortigal ngara private sector dim nakal ngutiang mal dia make sense ka kamom dasos tolong gitu again altagi mal magabulong hindi lakamong ngabulong gamam rapid time hindi kim ngabulong rogo hindi kaso el mimutmok legi mesatya kada nam sa lisem release gid ongeru Abraham Lincoln
You cannot fool all other people all All the the time, time. something like that. I see. Iku ay sa tiya kita malmayang ay mo erak may yak tirang nilu adeng wara huri pingal mera angel radara ngara embasilwa say ngal Mike Taman hamla tuwa ba. Meral time ngara officer immigration. Lo si kaldo ulel sa mga segid mura embassy mrula babier lingka dia kabilin makloklel to si kaldo le segid muturo kul mervela. Kaya mo daw din silong lo, kaya mo na mo top din ka center. Oh, dia agi mlo spend dia kal top mergo mang ese so that you refresh am memory rigid ngel buiga ngari ardir oles luror ti agid el ngrong el maana claim na huriping ngilua abdila kal ngaria traksam sang lo momsa adar oles ngar belau ungkuk talo tingi mulia bo ketringi meskojo tandami sigida ul mengge they want pura adara huriping kalau pulis baikal wasi siging gerdil mulmen gay kita miskai ka gilok matengel wasi ka kita klala ndia kulal mal apo ketra bilek se kita ikam mlo agar grill 3 years tem tiger ngil el wasi guilty mengiren bakal bus memuta ko dalel hindi sila kukpol apil ngil bong el wasi ka kita el makitel gal ko tengilai hindi bus maapilit ko tra uriping atulal wasi hindi akal sabela at mamagulbus klangar rangi batya mamlamang ubet mengigit emerald may idiregal ko po ay silo sete abelwa marakaya ure Jackson na single atra uriping emla lusigringi emla stoba sigre ay delis na ser days idiregal betigni mengamokasi de doseng laman mengsigita ang aringi lang di iburato ko manda wasi la amoringi al tutak mora Silicon Valley ma kabineta Miguel tira le tulder il momrura ke ngaluro il dimlak bokul dimlaka ugil lolap ma dimlak lulap magsegi dalam kandil asbilo sumakli Silicon Valley Turkilo siya ongra selulur har tikal at lurol mo ko bali bela Sulaim sulto. Kabo lightning rounder ka Mr. Oh yak. Ti ang amo siya sa misaw na tukura sports makti tanga tulong wasi. Malsuadal tukun mo yar marida di lugen remida mo dial sen bakit tuka mo dial bakit tuka. Sen de til milya mo dial talaman. Sen gumesir giden kada bay midsadra kan marida rulis raldibus. El albla le mem la lut mo marida rin gagid si gagid del si padir del si. Please mi al marida gabalmen correct ngila kabigitam tat close society. Ya adu dial si el ngara uror adi kal smel ngaraw diyor ngari ngalu lay galu diyor magulwi triptiker al in charge ra vice president mar senator magara wasi kumi ngara mo kom dilmo kom tel bila polis rigid ala ko tutok at laman labang al bila polis hindi ka adus ma please ang kadum usel tingala mo sis agi mo ukot maklima na kadum march correct na justice ra blue ako din sila imol el congreso el adra Miguel yung manala debate wasi actimis kami imol word and more tiragi din at justice tiragi agiril make sure aro kung tokat tapsul mo na natin benaw ro siya agiril de rudin mo na pulis mamari de pulis siya gida kung sila Ya kam saule Mr. Toribiong Mr. Mr. Uludong akirut yung maklat kara viewers alwasi ngalgi self-resel tingit tat program rata mulangi maki welcome comments suggestions ka criticism ka aku ka uduswa malgira la takora abulur belaul dire ka lungi la aku kim nang siya uduswa malgira la ika dire ka siya igid akirut timo invite wasi yung laptop na report card na kabelment ngidil adang arsel soal ukmetiang o tia report card ngi akmal di mimok malu sei idal orang orang itu masih ng sebe malu sa report card kau sender milme ya gi share ngi lo mangela apoy ang mal di meltiaw mal sulat te rubak have a happy weekend the next week mega